Što izabrati od ove dvije stvari, ako imate vremena samo za jednu? U Istanbulu sam jednom morao birati između dva plesa, trbušnog i derviškog. Trbušni ples jedan je od najpoznatijih plesova koji dolaze iz zemalja poput Turske, Egipta i drugih dijelova Bliskog istoka. Na prvi pogled djeluje lagano, nekoliko pokreta kukovima, malo ritma, ali kad pokušate napraviti iste pokrete, brzo shvatite da to baš i nije tako jednostavno. Ono što mnoge iznenadi jest koliko je taj ples zapravo zahtjevan. Potrebna je velika kontrola tijela, posebno trbuha, kukova i ruku, a svaki pokret mora biti precizan i usklađen s muzikom. Zanimljivo je i to da se ovaj ples najčešće povezuje sa ženama, ali kroz povijest su postojali i muškarci koji su ga izvodili. U Osmanskom carstvu postojali su plesači poznati kao keček, mladi muškarci koji su nastupali na dvorovima i svečanostima. A kako se gleda na plesačice? U mnogim zemljama one su cijenjene kao umjetnice i profesionalke. Njihovi kostimi često izgledaju raskošno, s mnogo ukrasa koji ponekad nalikuju zlatu, ali iza svega toga stoje sati i godine vježbe. Takvi nastupi nisu samo zabava. Večere s plesom znaju koštati od nekoliko desetaka pa i više od 100 eura po osobi. I zanimljivo je da u ovom plesu ne postoji samo jedan ideal izgleda. Neke plesačice su vitke, neke punije, ali ono što se najviše cijeni je kontrola pokreta i osjećaj za ritam. Tek kad pokušate, shvatite koliko je to zapravo teško. Na kraju sam izabrao ovaj drugi, derviški ples. Na jednom nastupu u Istanbulu bilo nas je samo nekoliko i rečeno nam je da kamere nisu dopuštene. Pred nama su se pojavili muškarci u dugim bijelim haljinama, a zatim je počela tiha muzika. Brzo sam shvatio da to nije predstava za zabavu. Uz muziku su se počeli okretati, polako i smireno, dugo, gotovo bez prestanka. Njihovo okretanje ima simboliku. Jedna ruka prema nebu, druga prema zemlji, kao znak povezivanja duhovnog i zemaljskog svijeta. Taj ritual pripada sufizmu, duhovnom pravcu unutar islama. Danas postoje turističke inačice ovog plesa, često sa šarenim haljinama i prilagođene publici, dok se tradicionalni ritual i dalje izvodi u jednostavnim bijelim haljinama. Ovaj ritual danas je dio UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. Uz ples ide i muzika. Bez nje ples nema smisla. U Turskoj se često čuje nej, duga drvena frula prepoznatljivog pomalo mističnog zvuka. Tu je i saz, instrument s dugim vratom i žicama. U Bosni je njemu vrlo slična šargija koju mnogi odmah prepoznaju po zvuku. Uz takvu muziku ljudi plešu i skupne plesove. U Turskoj je to halaj, ples u kojem se ljudi povežu u red i plešu u ritmu muzike. Na Balkanu postoje slični plesovi, poput kola, s prepoznatljivim koracima i ritmovima. Na kraju, uz muziku i ples, uvijek dolazi nešto slatko. Mnoge od tih slastica potječu iz osmanske kuhinje i danas se jedu od Turske do Balkana. Baklava je slojevita i bogata, već dobro poznata svima koji vole slatko. Kadayif se prepoznaje po tankim nitima tijesta punjenim orasima i prelivenim sirupom. Lokum se najčešće poslužuje uz kavu i dolazi u raznim okusima. Šekerpare, slične hurmašicama, male su slastice natopljene sirupom. Na ulicama Turske često se mogu vidjeti tulumbe, pržene slastice koje nestaju gotovo jednako brzo kao što se naprave. Posebno mjesto u Turskoj ima i kinefe. Vrlo popularna slastica koja se poslužuje topla, često sa sirom i pistacijama. Kad se sve to pojavi na stolu, teško je odlučiti gdje početi. A još teže odlučiti gdje završiti. Toliko toga smo prošli, od plesa i muzike do slastica, a jednu stvar još nismo ni dotaknuli. Razliku između ćevapčića i kebaba i koji ćevap je najbolji. Ali o tome sljedeći put.